Siba ar sipotrik ubrai balai arjar aprendiu. Kejipule na gospel kat ko Matius. Kalian nong ka bakat pra dekat arpui hadu ulai pesan. Ha kata kapor u Petrus ulawan syau Jesu bat ula keli. Ko try hadu kana sin un men para jonga un lek bamdei yanga bat nga ngan map ya u. Hadu hen yo sin u Jesu la ong ha u ngam ong ha pi tang hen yo sin henrei hen yo po sin hen yo nama kata ya ga hima beneng la ban pensriem bat usim ubalakwa ban sim jing khai jing dia na ki syakri jo u te haba ulas dang ban sim jing khai lawan ya lam syau ya uwe bakit ram na u sipo hajatlen bat namar ba umla ban siu ukanda jong u ulah hukum ba endi no ya u lem bat kat nga bat ki khun bat u bat baro kat baudan bat ban siu ya karam kum tau syakri ula dem krup bat ula kerpat ya u kendan ai puan nga bat ngan siu dep ya pi bat namar ke ching ngos e ya u ukanda jong tau syakri ula plai ya u bat ula map no ya u ya karam henry utau ju syakri utang sumi ula ya kendu ya uwe na para syakri jong u ubalakit ram ha u sispa denar te ula bat ya u trai bat ula skia ya u bat ula ong siu no ya ka ba medei ban siu te uta para syakri ula demkro bat ula kerpa ya u ai por se yanga bat ngan siu dep ya pi u pat umpat yo pen ban ula phaset bendi ya u hadu ba unda siu ya karam haba kiwe par ki para syakri kelio i ya kata kabalajia kila sungsi sibun bat kila lek bat ya tho hau kandat jongki ya baro kata kabalajia kum tau kandat ula khat ya u bat ula ong hau me usyakri baman ngalamap ya karam jong me baro namar ba mela kerpat yanga hato mem sem lade ban isne yala para syakri kumbang ala isne yame te haga jimbitar ukunda jong u ula IT ya u hagi dong set bendi tat hadu ba enda siudep ya garam baro kumta ukpa jonga ubah beneng un le ya pi lada pim map nadu kudanot yala uhen men upara ka gospel jong try ka jing ro eme ko kris ki kentin jong ka gospel kin sa ya ki pop jong baro kin sa ya ki jing enja jong baro kin sa ya ki jing pan stam jong baro